Kik sponzor mi je. Oh my god. In to je bolj toplo. What the fuck? Ja, no. How? No. Evo, Fashion Week je danes, zdaj grem po majčke od Karpusa, pol grem tja, kjer je Fashion Week, da se dobimo z celo ekipo in pol delamo, 9 ur ličenja, verjetno pauze in sem kar navdušena. Sem, da pridem tja in da se dobimo, pa bo super. Ustnice si moram še našminkati, don't worry. Evo, jaz sem prišla iz Fashion Weeka, bil je, mislim, ni bil tako dolg dan, ampak če pomislim, da sem bila tam od 1 do 10, je to 9 ur, pa se mi sploh ni zdelo. Bilo je ful fajn. Jaz mislila sicer, da bo malo bolj tak panika in to, ampak nas je bilo dosti, da je bilo vse lepo, v miru, naredila smo tako, je treba. Pojedla sem samo en sendvič v celem dnevu, pa spila kavo, tako da zdaj se nažiram pohanga Pariža, pa rdečo piso. Kako sem lačna. Do zdaj sploh nisem občutila, da sem lačna. Tudi ko sem se malo umirila in to. Zdaj ura po 11, moram iti po tuš, spraviti v make-up in iti spat in pol vstati in spet ob enih na Fashion Week. Ampak je zabavno, je cool. Sem vesela, da sem del tega. Oh yeah. Nov grelnik vode imam. Zakaj sem ful excited za grelnik vode? Res pač, ga bom uporabila jutri za kavo. Uganjate, kje sem ga kupila, oziroma mama mi ga je kupila, če smo realni. V Hoferju seveda. Beautiful. Še lučke se lepo svetijo v... Ups, moram biti malo bolj tiho, ker je ura polnoč. Dobro jutro. Včeraj, ko sem prišla domov, se mi ni dalo vlogati, ker sem bila utrujena. Danes sem pa fraj, zato da se malo spočijem, da zmontiram video od Fashion Weeka. Ura je 11, grem si skuhati kavo, se umiti. Prva prije Kevi, tako da se bova družila danes. Že dolgo nisva videla. To je to. Vam še pokažem par stvari, ki sem jih dobila. Mislim, dobila na Fashion Weeku, smo si vzeli te za nego, ki smo jih imeli na mizah. Pač te kozmetiko od Niveje. To je čistilo za waterproof make-up, ker dobro nese. Pol iste robčke. Pol je tu nek primer.
anti-age, ki ga naneseš na obraz, dekolte in ne vem kam še, kot da bi zafilalo te pač fine linije in te zadeve, sam ne vem, koliko je to res. Potem sem dobila še to Sensodyne pasto za bolj bele zobe, vlažilno kremo, ki je dejansko kul. 95% natural ingredients. In lebelo. Sponzor je bila ta vitamin water, ali kako se reče, ja, tako da smo vsi to pili. 2 uri kasneje, zgledam malo boljše. Oprala sem si lase, naredila sem si make-up, tak soft brown smoky eyes recimo. Nohte si še moram nalakirati, zdaj sem si jih spucala, spilila, pometla sem sobo, pometla sem stanovanje, pobrisala sem pulte in štedilnik, pobrisala sem si sobo, ker sem imela ful praha že. In ja, tako malo zrihtala vse. In zdaj čakam, da pride Kevin, po moje pride čez minuto, ne vem. Ja, da se bomo družila, da bomo jedla. Po moje bom kaj skuhala, ker zdaj nimamo več bonov. Ja, sem vesela. Pridi Kevin, come to mama. Guess who's here? Pokaži svoje znanje Rubiksove. Vse sem želel. Pač to sem naredil, te 2 sem naredil, te 2, skoro zdaj moram spodnjo prvo in pol te se mi zdi. Sam rekord je 4 sekunde, 22. Pa dobro, ajde. Ti že delaš to 5 minut. Pa bomo zrihtali, ne? No, te pa ker gremo naprej. No, frizura, so cute. Stupid. No, you. Ok. Že bom nama pa naredila kosilo. Se mi pridružiš ali boš to sestavljal? V bistvu si že skoraj konc. Se ti pridružim, ja. Ok. Damn boy, you're so Je. quick. No, ko bi sestavil ne do konca, neko mi malo manjka. To je bilo, okej. Kako hočeš? Ja. Take 2. Spet nisem v redu stisnila gumba za snemat. V glavnem, hotela sem pokazati Kevina na kavču. Noben na tem kavču nikoli ne sedi. Mislim, leži, whatever. Prav paše že zraven tega kavča. Glih prav dolg. Sem bilo malo bolj čisto, ampak ja. Nisem jaz kriva. Pravi ste, kaj. Ja, noben ne sedi na tem kavču. Ok, torej, torteline bom naredila v smetanovi omaki, ker smo oba ful lačna, pa malo solate bom malo. In moj nov grelnik vode je... Zagre? Ja, ker ful gledam v televiziji. Da, ko bom imela svojo kuhno, da hočem imeti 2 navadna, pa 2 pač ono steklo. Je 4 imaš, ne? Zdaj ste v 2 ali 3 motor? 4. Mislim, aha. Dobro, pa smo 3 pa spodje, ne? A 3 se hodi? Vas pa tam pulta na 4 kose ali pomazite. A je tu spodje? Sem jaz imam, ja. Pazi roko. Ne reže tako dolgo, da te noč, tako da ni nekaj bojazni. Kaj je še vse prvi? Isto, ker ne uporabim celo. Bolj na polovico še treba. Ja, pazi. Pazi roko. Če ne reže. Ko kalorij ima sploh polovico tega?
si cute, moj pojs. S lučkami. So cozy. Že tema. Kako je lepa moja sobica, odaj mi. Še bolj lepa je pa tu, na tej strani. Shopping! Jaz smo pač smo kupice, ne vem. Imam nek stolček za mojo torbico. Moja torbica je diva. Rabi stol, ja. Cute. Aj lahko že božič, a? Oh my god. Kako lepo. Ja, Sam je ful lepo. odvisno kako ceniš svojo torbico, ne? Pa tudi tako, če kdo prije, da se lahko sede, veš kao. Ja. Ne, hecam se, to se ne moreš sedeti. To bi giko na tem stolu. Čigiko bi nastalo. Kik sponzor mi, ja. Ok, eno brisače za obraz, grelnik za Kevina, ker še ni videl tega grelnika, pa stolček za mojo torbico, kako fancy je moja torbica. Let's go. Takoj je toplo bilo. Ja, takoj se ugreješ, kako dobro je. Ja. Ja. So pa, ko prijem domov, ko bom hotel spet rabiti, moram dati v Samo v vodo daš vred in se utekočini in pol je spet vredo. Koliko časa moram dati v vodo? Takoj boš videl, ko bo zavrelo, se bo utekočinilo. Tako na pol narediš pek. Stisnem, aha, dam na... Tako na pol, kot da bi ga hotel dati na pol. Aha. Oh my god. In to je pol toplo. What the fuck? Ja, no. How? No. What do you mean? Jaz imam ene Glej to, glej to. Ja. Tako sneg zgleda. A je toplo. Oh my god, zakon stari. Pa se jih imaš pa več, pa jih imaš tek zraven za foro, če greš To si bom kam. svoje naredil, no to. Ja, sam res. Sam ne vem, kako se temu reče. Fuck je toplo, stari. Ja, I know. Sik. A probamo to? Itak. Itak. Spet sem tvoja sugar mama, kaj je zdaj to? Je sugar mama, dobesedno. Dej odprej, da jaz... Čekaj, kaj imam hand warmer, no? Handwarmer, a ja, da ti ne bo šel nič. A rabiš škatlo, ne. Ta še ne Cajta je to vem, toplo? Ne vem, No kaj, eno celo, ne? nisem ga, kaj je eno celo? To tlele. Ja, itak. Ok. Pa ne samo eno, jaz bom... Mislim, ja. Se ne rabiš čisto odprt. Vem, ja. Cherry. Oni, ko so rdeči pa z belo filo, so mi bolj dari, samo tudi to je dobro. Tebe ne greje ljubezen, tebe greje handwarmer, a? Še tega, koliko to kar toplo rata pač. No. Kevin je šel domov, sem malo žalostna, ampak sem vesela, da lahko prišel in da smo se videla. Ja, da je pa lažje zdržati. Ja, zdaj bom pa zmontirala video od Fashion Weeka, v bistvu bom naredila kot nek, ne promo event, ampak after promo video, ali kako bi rekla, ja, pač vse te utrinke. Jih bom probala narediti, tako da bo malo bolj profi izgledalo, ampak ja, jaz nisem glih profi v tem, tako da se bom mogla kar potruditi, čeprav bo sam minuto dolg video in moram probati vse dati v 1 minuto in da zgleda cool. Mimogrede, to mi je kupil brat, to celo kantico vode in je ful fajn, ker si jo prinesem v sobo, si jo nafilam polno, si jo prinesem v sobo in da ne rabim skozi hoditi dol po vodo in tudi vidim, koliko spijem. Pač vsaj eno tako na dan moram spiti, pa še malo.